okutongoza okushara enkuto yabwambara omurukunjiri kwebembiremu Isaac Kaharuza omwezi wa Minisita Jim Muhwezi cyayikomi kwatirine y'ubutegetsi twasigaze kizibu ekirimwe kiri cyo kushuka maramu kunkana tumanya ngo twaba twatanise nawe nitutekwa kureba ngo yatwera ahabo kuba twafundeho ne sete zikuruga mu Uganda wa Life Authority ezi banayinchi bagizire ngo zo sete zibayambaha umukuteka mu maramu nagira ngo obu nubwire ukonye kushara enkuto omuntu waburijo atanike gukora ibintu eberayongere ahantasiya ye nabashaba ngo mwejumbe program za government eze parish development model muhinge mutunge sente muhinge eje mahanda ebagirwa umugasho abatura nabakusa umucogo okusima Minister Jim Muhwezi avukubayisiya hiyo buhereza na munonga cyaye kankuto babire barukubi Minister Jim Muhwezi bakurikira twamuhereza karuru atkorire bintu byinje munonga atkorire ntunguka na munonga side y'abakazi tugera twasigaho munonga umuhanda gubire gura tuyiha umuri kikarara gukatwara higwariro rya bwambara heresenda seri abakazi bari kuza kucebezenda ubundi bari kuza kuzara no kuzabugangare n'ahandi imihanda yone twirefire turabinemo aho kurabira hatari hateri izoba no kushemererwa twaza omdayisisi yamuhabura abatonguze project ya mizi ya gravity water scheme eri kuza kwezaho miliyoni 10 omuri Gitovu akidikonare omuri paka town kasu abantu bitano nubo bari gutekatekwaho kwijaganyirwa project age kwisanze hano mwisi mbarebye ntabwo navuga ngo uyu n'umuprosi umunyagatire ko uyu n'umupentekote twese turabaki turabandi ndenda kubabwira ngo amadini bwagiyeho nk'inzira zo kugira ngo tuzaje mu ijuru kandi twese tuzaja mu ijuru rimwe. William Baltuza, Sanitation and Water Coordinator muri Muhabura Diocese ashabira abantu okwataje project age bayakunde kandi bazagerageze kuyakomezamo ni nk'akatapuri gasaza bakishirireho agapayipuni gapfumuka agamazi muyafate neza kandi gusaba uragonona as in office of the president kwenda kuvuga ngo uzaza urakora nabi nanga nkagonona twe tuzaza turakora iki turamwihanira atari mwewe siko kiri abatura bongere kusima diocese ahabo kubatekatekaho kandi gusa toshima diocese mbamvu ayatwaye amazi gari hafi mu rugo kandi mbere nambe twavomaga amazi ku kidiyo none ubu twabonye tuzi mu rugo tukuvomera hafi ndi kubashima bishop wacu kutumwanira turanezerewe cyane kuko gusanga abagira neza baratuhaye amazi twabonabonaga cyane tukuja kuvoma kure cyane mu misozi twakunda kurwara tutari kwabona amazi y'umushwiza ingorora senyiga none diocese ya Muhabura tukubashima cyane gashakwa Dan Basibye na Kate Atuzarirwe.